ubajijwe ngo nihe hantu haba abaturage barya inyama nyinshi z'inzoka kuruta abandi ku isi, igihugu gihita kiza mu ntekerezo zawe ni Ubushinwa. Nicyo gihugu gituwe n'abaturage benshi kandi batunzwe n'ibiribwa bidasanzwe ahandi bafata nk'ibitaribwa. Niho hantu borora inzoka zaba zifite ubumara n'izitabufite. Birumvikana nk'ibiteye ubwoba, ariko ibi bituma binjiza amamiliyari menshi cyane y'amadolari y'Amerika buri mwaka kubera ubu bworozi. Ushobora kwibaza ngo ibi bikorwa bite? Bigenda bite iyo izi nzoka zikuze zigakura ari nyinshi? Ni gute inzoka yakwinjiriza amafaranga menshi gutya ikaguhindura umuherwe? Mu gusobanukirwa ibi, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, kanda subscribe ufungura akazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro na kimwe. Ndi Aime Christian, ikaze. Mu gace kari mu ntara y'Ubushinwa yitwa Zhejiang, imiryango y'aborozi irenga 160 yorora inzoka zirenga miliyoni 3 buri mwaka, izo kurya izindi bakazikoramo imiti. Zimwe muri izi nzoka harimo nka cobra, vipers ndetse na pythons. Ibihumbi byinshi by'abaturage batuye muri iyi ntara, inzoka yabahinduriye ubuzima, ibaha imibereho myiza, ibagira abajejeta faranga. Muri ubu bworozi bw'inzoka binjiza amamiliyari menshi cyane y'amadolari y'Amerika nk'inyungu. Mu Bushinwa ntabwo ubu bworozi bw'inzoka bwahozeho. Ibi byakozwe hagendewe kuri bimwe mu bintu uyu munsi bikenerwa cyane ku isoko ndetse bigurwa cyane ku rwego rwo hejuru. Ibi byose byatangiye Abashinwa bajya guhiga inzoka z'igasozi bakazigurisha ku makompanyi y'amafarumasi akomeye ku isi, bakazifashisha mu gukora imiti igiye itandukanye y'indwara. Kubera ko guhiga inzoka bishyura ubuzima bw'uyihiga mu kaga, ibi byatumaga igiciro cy'inzoka gikomeza kuzamuka. Abashinwa b'abahanga mu kubona yuko igiciro cy'inzoka kiri kuzamuka, babigize business, barazorora batangira kwinjiza agatubutse. Uko niko ubu bworozi bwakomeje kwaguka mu ntara zose z'Ubushinwa. Iyo izi nzoka zimaze gukura, havamo izo barya, izindi bakazifashisha mu gukora imiti y'indwara zigiye zitandukanye, izindi bakazohereza mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abadage, Ubuyapani ndetse na Korea. Nk'ubundi bworozi bwose, n'inzoka bisaba kuziba hafi mu gihe cyo kororoka. Bisaba iminsi 30 kuri 35 kugira ngo inzoka zitere amagi nyuma yo guhura n'indi nzoka y'ingabo. Inzoka imwe iba yatera amagi 12 kugeza kuri 21 buri gihe uko iteye. Kwita kuri aya magi bisa nk'ibyoroshye, dore uko bikorwa. Ni ugushyira ingano runaka y'ibitaka mu kabox gafunguye, ukagashyira ahantu hafite igipimo cy'ubushyuhe kiringaniye, kitari hejuru ndetse kitari no hasi. Maze ya magi akarambikwa hejuru y'ubwo butaka. Utegereza iminsi iri hagati ya 70 na 75, maze amagi agatangira kwimena, hakavamo utuyoka duto cyane. Mu gihe aya magi aba atarimena, bisaba kuyitaho ku rwego rwo hejuru, iryangiritse rigata rivanwa mu yandi igitaraganya. Nyuma y'igihe gito zishyirwa mu gakeji, agakeji kagabanya ubushyuhe mu gihe cy'ubushyuhe, kakagabanya ubukonje mu gihe cy'ubukonje. Ntabwo izi nzoka zibasha kwihanganira ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje bwinshi cyane. Aka gakeji gakuriramo inzoka imwe gusa, kaba kubakishijwe amatafari, gafite urugi rukoze mu cyuma rukikijwe n'igiti. Aka gakeji kandi gafungurwa gusa ari uko inzoka zigiye kugaburirwa, mu kurinda yuko izi nzoka zakwataka abaturage. Izi nzoka uko zigenda zikura, bisaba kwitonda cyane no kwirinda mu gihe cyo kuzigaburira. Inzoka zigira ubumara zitungwa n'utuyoka duto cyane two mu mazi, ibikeri cyangwa inyama z'inkoko, mu gihe izindi zisanzwe zitungwa n'inyama zisanzwe nk'iz'inka n'izindi cyangwa ibikeri. Buri mwaka Abashinwa barya toni zirenga ibihumbi 10 by'inyama z'inzoka. Inyama z'inzoka zigira intungamubiri zigiye zitandukanye, isibyeho ko izi nyama zinongera iminsi yo kubaho. Impyiko z'inzoka ndetse n'amagufa yazo zikoreshwa mu gukora imiti y'indwara zigiye zitandukanye. Ubumara bw'inzoka mu Bushinwa bufatwa nka zahabu isukika, kubera ko bushobora gutuma amaraso avura cyangwa atavura. Ndetse ubu bumara bukaba buzwiho kurwanya kanseri. Bukoreshwa cyane mu gukora imiti ihabwa uwarumwe n'inzoka iyo ari yo yose, ndetse bukifashishwa n'inganda zikomeye z'amafarumasi mu gukora imiti igabanya uburibwe ndetse n'izigabanya amaraso mu mubiri. Ubu bumara bunifashishwa mu gukora indi miti itandukanye ndetse na za serum. Kubera ubu bumara uburyo buba buhenze cyane, bituma aborozi bo mu Bushinwa binjiza ibihumbi byinshi cyane by'amadolari y'Amerika buri mwaka nk'inyungu.
Uyu munsi inganda zikomeye zikora imyambaro ku isi zose zikoresha uruhu rw'inzoka mu gukora imikandara, ibikapu ndetse n'amakote bihenze cyane. Urugero, agakapu gato batwara mu ntoki gakoze mu ruhu rw'inzoka ya Python kagura arenga ibihumbi 115 by'amadolari y'Amerika. Uruhu rw'inzoka ya Python ruranguzwa zimwe mu nganda zikomeye zikora imyambaro nka Gucci ndetse na Louis Vuitton n'urwitwa Celine. Kubera uru ruhu, izi nganda zinjiza amamiliyari menshi cyane y'amadolari y'Amerika buri mwaka. Imyenda ikoze muri uru ruhu rw'inzoka yatangiye kwamamara ahagana mu 1980. Kugeza n'ubu ruracyagurishwa zimwe mu nganda zikomeye z'imyenda. Uruhu rw'inzoka rumwe ruba rugurishwa agera ku bihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Uyu munsi imyenda, inkweto, imikandara, ibikapu ndetse n'amakofi meza cyane bikozwe mu ruhu rw'inzoka ya Python bituma inganda zinjiza amamiliyari menshi cyane y'amadolari y'Amerika. Ibi byose byatangiriye muri Aziya mu bihugu nka Malaysia ndetse na Burma bibamo inzoka nyinshi cyane za Python. Bajyaga guhiga izi nzoka mu mashyamba bakazifata bakazorora, zamara gukura bakazohereza mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari zino nganda zikomeye zikora imyenda. Mu gutegura uru ruhu barabanza bagafata inzoka bakayica umutwe, barangiza bagakuraho uruhu bifashishije icyuma gityaye cyane. Bigakorwa n'ubwitonzi bwinshi cyane kubera yuko iyo rwangiritseho na gato igiciro cyarwo gihita kigabanuka. Ibi ni akazi gatunze abantu benshi ku buryo batagakoze bahita bahinduka abakene ku rwego rwo hejuru. Buri munsi inganda zikoresha amagana menshi cyane y'impu z'inzoka mu gukora imyambaro igiye itandukanye. Bimwe mu bituma uru ruhu rukomeza guhenda cyane nuko kurutegura bisaba igihe kinini ndetse n'imbaraga nyinshi. Guhera inzoka ikiva mu igi ikororwa, igakurwaho uruhu, rugategurwa, rukoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi, bigatuma ibikozwe muri runo ruhu bikomeza guhenda cyane ndetse bigoye kubyigondera. Nk'inkweto zikoze muri uru ruhu, inyuma ziba zikomeye, mw'imbere zoroshye ndetse amazi atabasha kuzinjiramo, bigatuma zigurwa cyane ku rwego rwo hejuru. Inyama y'inzoka ya Python igira intungamubiri zigiye zitandukanye, harimo nka calcium izwi mu gukomeza amagufwa no kurinda izindi ndwara z'amagufwa. Isibye ko izi nyama zifashishwa mu gukora imiti y'indwara zigiye zitandukanye, inyama y'inzoka ya Python izwiho kongera ubwiza ku bagore ndetse n'abakobwa. Ibinure by'inyama y'iyi nzoka ya Python habamo icyitwa collagen ituma uruhu ruba smooth, rukanyerera kandi rukagaragara neza. Kubera iyo mpamvu ikomeza gutuma inyama y'inzoka ya Python ihenda cyane. Uratekereza iki ku bworozi bw'inzoka nk'ubu ngubu? Dusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Nibyo ushobora kuba utarariye inyama y'inzoka ariko wambaye umukandara, ingofero cyangwa inkweto cyangwa ikote bikoze mu ruhu rw'inzoka, cyane cyane nimba uzi ko wabiguze biguhenze. Kanda subscribe ufungura akazogera kugira ngo uzajye usobanukirwa buri kimwe umunsi ku munsi hano ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Njye ndi Aime Christian. Naho ubutaha.